Fatalo fatu nei fo I tau nei fo na tatu tunu pa ia mal mamalu lo tatu tua le tua Abrahamo le tua Isaako le tua Yakopo le tua le baia le tua na faia me sili o ia fo ina faia le langi male la langi ma mea o tumu ai e iso na amatanga le fo iso na ngataanga o ia na tisilafia mea uma e iai o ia I mea uma pe folo tatu moenga I seoli o lo o iai fo o ia pe fai mo I tatu turu apa au o le tai au ma tatu fele lei turu ingo le larulangi o lo o iai fo I lo tatu tua iovo au Yesu ke riso le Nasareta o te whaantalo whatuai le pa ia man mamalu si tātou watino I tina matama mātua ia ele ngata fo I le au na le atua mo lātou wharitua ia male to tele fo I o pāanga le tātou ngā luenga nei le tātou ministry KLM ia whai wa moso wa vanoa e te awhea I fo ia ma tātou whai sauninga whaatasi I le nei tai au I le lofa mleanga le lei o le atua o te whaatalo whatu ma lo le soifua ma lo fo I le langi mama ia fa manuia le tua ia te oe malau sa ilinga ele ngata fo I le ia te oe malau fa longolongo de nei tai au ia o tam fai fo I tala ina atu ia le fiongo pa ia le tua ia fai fo I o se vai la au o se fa malo si fo I le usa valinga fa le nganga fai statu talo nei tai au le tua matu te ma fa aftai o le tua lofa Peona e whetalai a wana I mita le poto I lona poto. O le ata mai, ele ngata fo I leo le malosi I lona malosi. O le mau oloa I ana oloa. A ia whaapeo o I se mita ia mita ina ua I loa o oeo Iova o le whaia le alofa. E te whaia le whaamasinonga ma le ami o tonu I le lalulangi. Tama, Father, everything is open and naked before you. We glorify your name this morning, and we honor you and we reverence you, Lord Father. Our God Almighty, you are the most glorified, and we honor your name above all names. E vi ia oe tamai me uma ma me silisili wa e whaia, whaafitaia oe le nei tai au tama. Sauni e fola lau upo, ma vai ina lau upo, ma vanga ia a wase, manuia o lau whanau whaaleanganga o se whaamalu si au fo ia te mātou tama. Fesoso ni mai la wa fio lo wanganga, se I te tala ina lau wa fionga, fesoso ni mai lau o ona vai. Ngā lue oe whailoa mea lilo lo malo, a o lātou whaalongolongo I o lātou langona, a o lātou sa ilifo I o lātou maua. Fesoso ni mai oe tama I le nei tai au, ma lau whaunga o na suafo o Yesu ke uso wole me wala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. I ia le tua, le nei tai au I le si tātou watunu, ma whai fui ona tu ina atu le nei au nanga, ia le ngata o le tau ma whai atu, whaatasi fui malango le tātou plokalame, I lātou whaapeona, fisosoa ni mai le KLM, o paanga le ministry nei, moli atu le anganga whaafitai alo nei tangata, whaafitai le tau manatu mai, ia moa, tu ina fo I le tua I tau loto, I tau te filifili, I tau te whaamanuia mai ai le plokalame nei, ma le tau mawhainga a vei tātou o nisi matua re tala lei, ai o le upo le tusi fa mai aua te saitia le ngutu o le, saia le ngutu o le povi ala anga lui, e ili mafu anga la ina to e whaamanatu e paulo, ia le tala le I le au, I le afu I le ekalesia. Ona fo I so stangata la venga lue e au ona taui, whairo na taui. E ila riso I lātou o lātou baua ia le whaalinga fo I o lea fwai tau le fiongo pa ia lea tua. Wa lātou filifili ai. Lātou te whai pāanga mai ngā luenga nei. Ia ma whaamanuia mai fo I lo tangata I mea tau se leni. Ino o lo sila lea tua I o tau loto. Talo I lea tua whaamanuia lea tua ia te o tau. Talo I lea tua ia. A o lo o tua wha ato ia te o tau mea umatou te mātiti wahai. O I fo I se isi ua lafo se sene, o I fo I se isi ua whaapeona whaavanoa ina se minute, o se taimi e to tuli ai ma si iti atu ia lo nei tangata, ia ma siau to lua, ma siau ainga nei I luma o le atua, ia ma le tātou Bible study. Whaafetai o oe o le pāanga le KLM, whaatasi fo I mai lātou, o I fo I oe o lo e mai mua mai o lo e shia ina le tātou prokalame, I lunga o lau timeline,
ua avea fo'i oe o se fa'amanuiaga auā e lē mafai ona o'o atu o le a le uiga po le a fo'i le taumafai atu ae outou lē siaina pe tu te lagolago e ala le tou siaina o le tatou polokalame e lē mafai fo'i ona te lē se alu i maavea o se fa'amanuiaga lea fa'afetai fo'i latou fa'apea ona comment i luga le tatou polokalame ia avea fo'i o se fa'amanuiaga. Amen. Pe o la le upo tusi pa ia leisi me pito i sili ona matagofia ina ua ova'ai ua sa vavali lau fanau i le ali'i o le upo Ioane. Fa'apena fo'i o se fiafiaga ia te au ina ua ova'ai o lo'o ola le upo le atua i outou ola ma soifua o te le'u fai atu fa'apea o outou o sa'u fanau fa'aleagaga ae o se fiafiaga i lo'u lotou ina ua ova'ai o lo'o fa'apea ona ili ta'utinogo le aga lelei a le atua iā te outou talitonu o lo'o iai outou matua fa'aleagaga o lo'o iai fo'i nisi o lo'o fa'apea ona tapu'e ina loutou ola fa'aleagaga o le tino lava o keriso. Amen. Famai le tala Paulo e tele i tūtino ae tasi lava le tino. Amen. E iai le talinga, iai le mata, iai le vae, iai uma lava vaenga le tino ae tasi le tino iai. Amen. A faila o lou tino se tino le lei. Le se te mialo lua faitio lo lima i lo mata. Pe faitio mata i o vae. Le se te mialo lua faitio le talinga le ngutu. Amen. So a fai o oe tangata wa e malia i le tino wa ia te oe. E te le fai tio whapena. Whapena fwela ngā luenga le atua. E le whapea o sili ngā luenga Kevin na ilo ngā luenga na whai tau e kālesia. Ia po o sili fo ngā luenga tau e kālesia. Se isi e kālesia. Le ai o le tino kiriso at the end of the day. Ai pena tātou whai tau nisi o whiong pa ia le atua. E te tū wā o ilu mo le atua. E le tū tau e kālesia. Amen. Na e tue mafau i fualea. Te leo nei teimi sa e aluma e pui pui lau tantununga na e pui pui lau whaala putopotonga ai ngalo ia te oe e le tutu mo oe. Amen. Fumelo tātou spaya awani o tātou whaavalea ia te tātou. Amen. Awani i whaaseina i tātou wale ti Apollo maana mai leilo tātou wola mo tātou soifua. O le te leo tātou wa o onga ma tātou i nungol plokalame nei. Te mana o toi whaamalusi le tātou sāparinga. O nei, o whia lava le me e anga i aile a o onga le tuspa ia ma o le onga ato tonu ato le tuspa ia. A whai ai misi le point o le tuspa ia pe misi lona onga ato tonu. Mai mau ato le tātou Bible study. Mai mau ato le tātou a o onga. A e whai tau tua le krenese se ipa ia le tusia whalinga. O mata upu uma. Mata upu uma le tuspa ia. Tasi ale aunga iai. O Yesu e o ngā to tonu uma iai. Amen. A whai e tala noa ina le tūlanga tau wha malolonga. O Yesu e au o le manuia mai a Yesu. Fo mai wa ia wha manuia ina i tātou i manuia uma i le anganga. Ya Yesu Keriso. All the spiritual blessing in Christ. All the spiritual blessings in Christ. A whai e tala noa ina manuia o le tino o manuia fo'i mai a Yesu o mea uma lava la i te tonu o tuspa ia. Mea uma o a lava ni a o ngā mani meo te tala noa tuai. Jesus is the center of it all. O Yesu, o i o le tumtumunga, e nau alo uloto. O le a lava se vae ngai a ngā i le tātou Bible study ma tātou o ngā awane i ngalo ia te oe. E taula uma mea uma ia Yesu o i o le tātou tua. Amen. O i o le atua e whaavavau. Tono le tusia Ioane. Na whai a Yesu se whetalainga whaapea ina ua fesili toma. Fesili la toma i. Whafkai a toma e. Pe o resi ngā kūna leo toma o fesili so. Araka a ua o fesili a toma. Fesili a toma pe fu ona ia ime fu lena whamaita la toma. Kire kai kai a ua. O karikong se ilonga o te vai. Amen. Ka kalangoa fu le ngal fesili ska mo toma. A o toma fu ile uko fesili i a Yesu. E whatatau ina ua tala noa Yesu i a tonu o te ilo. Alfa i upule. Tene no tātou whaalongo. Quote. Amen. Ai se a tātou whaitaua le tusi. Amen. O tātou whaalongo so o ia. Quote le alfa i upule. Ma ua avea ne o se whai upu o tātou mai tauina. Ai ole ale ta atianga o le whai upu i te tonu. Amen. Wana ona o pa ila vai le ta ua fo upura Yesu ele o le vaenga lo tano ta au nei ai o le upu se me o sau lo to au amata ina tato plokala me to mua tu ai le tato sau ninga le nei ta au. Amen. Fo upu ono ai fo mele fo upu mua mane fo mai au wala to vale o to loto yo to fa tua i le atua
ia whaatua mai fo ia te au. Ole te le, this is a really big statement. A whai te ola i te tonu iuta ia, le te nofo i te tonu iuta ia, o oe le te tonu o awa o ngā wha iuta ia. O le tala lea Yesu, this is a really big statement. O se tala pito i sirina te le lea, a whaalongolongo i le tangata religious. Ia po se tangata fo i le i te tonu le awa o ngā wha iuta ia. E whasioti oe. Yeah. Ono ona tau ai oi maa ia pe lato te whaia se tūlanga leanga ia te oi tu se e whaingo ina i lato le tala lea a Yesu o se whai o se whai i lea tua ona whamea tala le a Yesu i whamai au wale atua tu wale o tau loto ia o tau wha atua tua i lea tua a tu whamea whai upa Yesu ia wha atua tua mai fo i a te hau. O le fasi fai taula lena, e se la lona te le. Te le i olona a fianga pe a fai, se ito e ngā tala wha apia. Wa e au mai ar wha atua tuanga o le atu o ai tangata ia te o, e tēne na fai e tangata foi, e mai trust me, have faith in me, wha atua tua mai te au. Ia o te iloa e le tala whianga, i le nā tala e tangata soi fuana i whaia. O le tasi ar tangata te wha atua tua ina o le atua. A le foi mai Yesu, wha atua tua te foi a te ia, a lai olo o i o le tangata. O ila o le au mai e Yesu lana whaatonunga ia te oe mau ma le au so e whaatua atu ia te ia o le mea la le alaina matua i tā hua te le tātou whaatuatuanga ia Yesu ma le launga ino le upua le atua ina i o tātou i loa e le ai lava se isi e tātou te maua ai le manuia na o ia o le mafuanga la le ala i ona tātou fumelo tala Yesu e tele mena no foai i le maoto lo tama ana le ai po ua o fai atu ia te outou te alu sa uni se mena no foi outou a fai foi o te alu ma sa uni se mena no foi outou o te toi sa o te talia foi outou ia faatasi mau ina ia iai outou i le mea o te ia iau o outou i loa le mea o te alu iai o outou i loa foi le ala ua fai mai toma ia te ia le ali ie ma tau te le i loa le mea te maliu atu iai ma tau te mawhaia whaapewhia o nei loa o le ala. O le ala. Whamai le tāna Yesu, o tau i loa le ala, you know the way. A mai tō ma ko kere i loa le way. Ma tau te le i loa le ala. Mai roi whetala i ngā Yesu. O whetala i atu Yesu i a te ia. O au nei le ala. Male upu moni, male ola. E le alu atu lava se tasi i le tamaa. Pe ale ui mai i a te au. This is a really big statement. O le matua i te lea o le tala le o whetala i Yesu i. Ona fo mai Yesu, o ele ngata fo mai o i o le ala. Fo mai o i o le upumoni, truth. O i o fo i o le ola. E toi fai mai, le ai a se si alu atu le tamaa, pe ale ui atu i a te. Ele o fo mai Yesu. Ele o fo mai Yesu o i o le tasi o ala. He is one of many ways. No. O le tala Yesu, wana o ia le ala, I am the way. Ele o fai mai fo Yesu e mawhaina ona e ui atu le tamai, se isi a tangata. Anybody, se isi lava tangata, o ai lava la le tangata, e fia alu i le atua le tama, e tasi ale au hala. Na o Yesu that's the only way. O se whetala inga la Yesu, iei se taimi, tātou tala noa i le foi upu lea, ona le. I want you to appreciate some of the scriptures. Langa sometimes, e tātou te lewa ai le lo loto te lo whetala inga Yesu. Ona tātou te lewa ai le ata atoa la ta ati i tua o le whenga tuai. Amen. O le te lei o le ata lai ta ati e tuar whenga tuai. E mafu ai ono lo loto a o ina e loa o le mafu anga fule na e alai ona whaalongo longo le au so o whetalai ngā Yesu. Lato te loa le lo loto whetalai ngā Yesu. E sea, ono fu o tangata no lato su e le whenga tuai. Lato te malama i tusi o le whenga tuai. Mea fuila na a o le tā ua vaenga whi upu o le vaenga la fwoi. Whetala inga Yesu i whenga fwoi. E peo se whaalinga e te ilatou. Mai o fwoi. Nasea, ono le te le mana mata uti o le atala e ta ati e tutua. I whenga tuai. Le la tu tam whaisa iri. Ai sau Yesu te tala le awala. Amen. Whamaina Yesu. O hau nei o le ala upu moni ma le ola.
E le alu tu lava se tasi ta mape a le ui atu ia te ia. Amen. E te le te le yo le nafu ai tau fo ile le pe a tatou ava a ia ima ole a ano fo ile na o le tuspa ia atoa. Amen. A e fai tau ar tuspa ia atoa a e te le maua Yesu ma I maulo fai kaunga kuspa ia. That's the truth. To a tele tangata PhD o tuspa ia. Ia, mō lato whailunga o divinity, whailunga o metau theology, to a tele tangata e mō lato PhD e le oni kerisiano. Ia, o tangata e ala no lato o su e sue, ia, e mafu anga ese ese. I le whaape o e sue ni o lato whaatua tua I le atua. No o e sue pe o su e sue ino le mta upu le mathematics, ia, mo le mta upu ese fu le biology, ia maisi mta upu whapena, e o fu la tangata su e whapena le tu spia. E maua la lato whailunga te tele ma lato PhD, ai le lato tele talia ina Yesu. So e le whaapea lao lo whaitaua umar tu spia e te maua I le ola. Yes, o lo whaitaua tu spia e te le maua I le ola e whaavau. Mea na la ina whai mai le tala Yesu I le au wharasaio. O tau su e tusi malo tau manatu e tau te maua I le ola. A o nai tala noa ia te au, tala lea Yesu. Amen. Na o Yesu ai mo a fai te fai tau atu spa ia e te le maua Yesu. Ma I maulo fai tau ngā tu spa ia. A fai fai te aru I le tau lotu na te lotu ai e te le maua Yesu. Au e te ti ngā ola utala ia te oi. Ma I maula wau le lotu. Ia. E putu sa fo I po nai tau nai lafo ia utupe po le nai na e ola I na I le olanga a toa le neina e au ona to e karesia. A fai e te le o maua I ke riso. Let me give you some advice. Sui lau lotu. Ia, mai se lotu te loa e ola I lo wanganga. Mai se lotu te mau ai ke riso. Ia. Kevin, wai kango sui lau loku. Loku wale ngai al mako a inga. Loku wale ngai al, yo e pe ngā fu mako a inga. Ia, Kevin, o loku wale ngai kako a inga. Ia lewo o fisiri au fia o I kanga kor kako a inga. Ngi kaimi kaka inga fio kil kako a inga. O fia o iai. O te ele nisu tangata fai mai. E langa o loku, I langa o le loku o makua o le loku a. E te le sao le malo o le atua ma le manui o le atua le lotu. E te whaitau atu spa ia o le upua Yesu fai mai, te le maua I le ola e whaavau. A e whaitau atu spa ia e te le maua le ala. Wa mai maulo whaitau atu spa ia. Ai a whaifo e te whaitau e te le maua lava Yesu o ia le upu moni. E mai maua. E o fo I la ilea, I lo sa ili atu ai e te le maua le atua le tama. Mai mau. Tasi ale ala na o Yesu. Amen. Hallelujah. Wa uma fo ila I nei tai au. Te rei no pe sia me o ta no to I fa pena. E sia la uia maka o punga usau nei tai au. Sa o ta pena pena ia wale ta to maftanga. E nei tai au. Ia e pe o tau lo mafo fau o Yesu o yo le ala upu moni ma le ola. Amen. E toi avatu e toi fa manatu ya te oi. Amen. Toi fa manatu ma toi fa manatu faith comes by hearing. Aioi. Aua o a lavangi awa o ngai awa o I Kevin pe kelingi mea funga e loa ku I aua nei ave e se a ilo wha atua tuanga o Yesu o I o le atua. Amen. O I o le manu i o tato. O mai tono tu si a Roma. O I tono tu si le a Roma le tano I Roma le ekalesia a Roma e wha wino lato ma fau. Ma toi ave I e paulo ni fau tuanga I teu waile sa valinga wha le anganga a tangata ala Cristiano I Roma. O lea lai ave I e paulo ni upu apoa I mani upu atoe wha malo si ai. Mlena a mata mai lunga fa mai paulo. Fa mai awani uto winga wha atasi manila rulangi a ia wheliwa ina I lea. Sui auto ma fufau. Amen. Fa mai vore tala paulo I tu ina ato tino le tuar tau langa pa ia male mali. La lai tano male amatanga. O lea lai o mai litu susinga paulo lalu I. O lea ave lea popo inga paulo le savaringa wha le anganga. A tangata nei. I le la tu savaringa ona o le ola Cristiano. Ia ilu I tau o le olanga. Amen. Fa mai tala paulo I. Fa upu suma lua. Fa mai ia oli le wha moe moe. Ia Onosai le puapuanga. Ia Finafinau I le tatalo. Ia. Afo. E tolu vaenga ta ua I totonu I. O le wha moe moe. O le puapuanga. Ma le tatalo. O ngā luenga o mea la ia e peo se mea o afo. Ia mo meo nauna. Ia po se upunga lue a. Ia mo meo mea nei o le a. O le afo. O le mea le wha moe moe.
o le mea leo le puapuaga o mea tutupu i lou tagata ia malau tatalo o mea uma ia tutupu i le folauga e tāua i o le vaenga ia e iai lona faatinoga amen o le upu o le tusi foi mai ia oli i le faamoemoe o ia leina tāua ia atonu o le mea na ua toe faamanatu mai e le agaga iesu o ia o le ala upu moni ma le ola lenei taeao ona foi mai le upu o le tusi pa ia oli i le faamoemoe amen rejoicing in hope oli le faamoemoe o le winga o le upu hope to trust to rely pe o lou faatuatuaina ia po o lou faalagolago foʻi lea o le faamoemoe la e tāua e whamatala tuspa ia e oli le faamoemoe tele le mau faamoemoe e faawinga ia e le tangata Krisiano le fasi faitau le neo tuspa ia tele yo faamoemoe ngai le tangata fo mai e tele no faalongo a fause ngā ruenga se po uma fose ngā ruenga la to te quotina tuspa ia le fo mai o to oli le faamoemoe e mawhai fo i ona whaongaina wai e mawhai ona i le faamoemoe faaletino tala noa hai to telefon mai o lo faamoemoe lo lumana i manuia o lo ainga o lau whanau o lau pisinisi o lo ainga o lau ngaruenga o vainga uma ia e mawhai ona tu i lo faamoemoe amen e mawhai fo ona e faawinga ina fo upo tuspa ia o lo faamoemoe o le bis faamoemoe le a faulo fali right o lo faamoemoe le a faatau sau ta vale fau faamoemoega mea ia le lumanaʻi a o lou faamoemoe pe a maua sau galuega mo i latou o loo suʻe galuega e la ua i lona faamoemoe e maua lo laʻu galuega fauloa la loo fali ia pe o faamoemoega uma mea ia o mea lei le lumanaʻi a o lou faamoemoe pe a siitia o lou totogi tonu o lau galuega ia pe siitia foʻi lou tulaga ua avea oe ma CEO se matagaluega po se faipule o se tumālō o vaega uma lava nei o tatou uma lava e iai o tatou faamoemoega e isi o i fulana faamoemoega e saulo nei New Zealand fatu se manuia mo Samoa o lona faamoemoega alai Samoa so ke alu i New Zealand lafo mai lea mea o faamoemoega uma na o faamoemoega uma nei e mawhai ona tatou faauingaina i ele foi upu lea e mawhai foi ona manuia ai ia foi vaenga ai le o le winga le nao le foi upu e le o se faamoemoega faaletino o le talanoa ai le tuspa i matua i ole ia pe ona o fai atu e pe e faaleaga o le tatou tatatanoa nei mataupu au teilo te lei o le ua mea e toe faasaʻo i le valea ona ua talo ana o faalogo ua tele lava ina o mai taua foi e pe o le foi upu ale nei e fa mai ia o le faamoemoe o le faamoemoe ia tupu le mea lea o le faamoemoe faafetai i le atua i le foʻi lenā vaega o le faaleoiga o le foi upu a le foi upu ia e se ale mea lae faatau i le foi upu amen fa mai tala tuspa ia oli le faamoemoe o le upu tuspa ia le tusia i saia o lona mataupu e fasfulu e upu tolu tasi fo mai o e faatalitali o le upu faatalitali nai nai tutusa ma le upu lae faaaogāina faamoemoe hope fa mai le tusia i saia lana e fasefulu fo mai o e faatalitali ia Iehova e faafouina lo latou malosi fai upu tolu tasi foi mai o e faatalitali ia Iehova o le upu faatalitali leʻi lae foʻi faaleuina mai le upu lava e tasi lae faaleu le upu faamoemoe i le feagitu ai po le hope foi mai ia tuulai ai le hope po le faamoemoe o e faamoemoe iā Iehova e toe faafouina lo latou malosi latou te sii aʻe a paau e pei o aeto latou te femoʻei ai lē vaivai latou te savavali ai lē tigaiga amen pe no fai atu le upu ae tasi le faaliu mai le faatalitali le foʻi faaliu mai le faamoemoe amen o i latou la o e faamoemoe hope o e faamoemoe iā Iehova o le faamoemoe la lea fa mai le tala tuspa ia oli le faamoemoe o le a le faamoemoe amen faamoemoe o le a faatau sou fale amen po le faamoemoe o le a e alu i New Zealand e le o le faamoemoe lana e saʻo e mafaina oli ai lou loto o le mea na taʻu le oli faaletino ia e gai mea kaʻu o le fiafia faaletino ma le oli faaleagaga
O lo fia whaaletino, ina ua e loa la e sau New Zealand. O le mea lana o laua, ua e apalai al foi upo tuspa ia e whaaletino la lona apalaina. Ai o le mea le tano ma tuspa ia e whaaleanganga. Fama ia oli le wha moe moe, o le are wha moe moe, o le oli lea leo tātou tano tu fama a o e wha moe moe, po o e wha atari ia Jehova, e toi wha fo wina lo lātou malosi. Amen. A ona e loa, ma e whaatari ia Jehova o le lawe ai. Se ale mea le, ina whaatari tangata ia Jehova. Amen. E te lei ona i fesili aria e mai i, ai ona o lo whaatari ia Jehova. O le te lei o le whaalinga lai tutonu ina le whasifoi taune na. Ono le ungo te mi umai maise lava le o la whaaleanganga. Amen. Ai maise lava le o la whaaleanganga e whaisi ta au o le whasifoi o le mea o toi fo i mai i a. I tutonu o le tusia o le afoi. O le wha moe le tātou tanoi a. Tonu le tusia tito. O lona mata upu e lua. O le wha moe le tano dus paia. Fai upas fumal tonu mas fumal whafo mai. O wha tali atu i le wha atua tuanga. Na e tano ia tātou kiwisiano. O tātou ia le pena o tā ua nele tusia Isaia. O le ale mea rina tātou wha tali ia Jehova. Why? Amen. Tātou talia i whamere fai upas fumal tonu. Lai tano ia tātou kiwisiano fo mai o wha tali kiwisiano o lai wha tali ia. O lo of mai o whaatari atu i le whaatua tuanga e manu ia ai. O le upu whaatua tuanga le i, amen, e alano o alu au mai wingo upu nei, o nei e whaia singa, whainga tau na e loa le afoi, le mea le tano ma whai upu, ono whaali unga. O te le o whai atu e se le whaali winga, ai a o le avatua fo i le upu lai mai tutonu o le winga e peru. E po le winga Greek la au mai ai, e te lei lori mea lai tano e foi upu. Amen. Lai foi mai, looking for the blessed hope. O lai tala noa i le wha moe moe. Le foi mai oli le wha moe moe, i le wha sa moe ina la. Lai wha sa moe ina le upu hope i o le wha atua tuanga. I tua le wha liwinga le whenga tuai, o le wha tali, e lai foi wha liwinga mai le upu e peru e winga o le wha moe moe. I lunga ngana e peru o le la e fa liu mai le upu le fa tuanga o le upu le fa tuanga le I is the same word le fa nga e paulo I lunga foi upu na foi mai oli le fa moe Albus le upu e peru tu tusa le foi le fa nga I e fa liu ina la to ina Samoa o le fa tuanga le la o le fa tuanga ma le fa moe lo le fa liu e tusa le upu le whaonga to ina ia e maua mai le winga le tau tano tu fo mena tau tusipa ia o wha tali atu I le va e sera le wha atu tuanga tu o le wha moe wai tasia le upu o wha tali atu I le wha moe e manu ai o le wha lia leo le pupula o le atua sili ese amen hallelujah le wo amen au ke longa ngai wo le ropa mo amen ai hallelujah. O tau I loa le na sau Yesu. O le mana ia. Whamatala tu spai. O le look o mele le te patau. La I mai le foke look forward le mele. O I foi mai. Foi mai o le whaatu tuanga e manu ai. O le whaalia leo le pupula o le atua sili ese. O lo tātou whaaolo Yesu ke riso lea. O le tala noa le tusi lea, o Yesu o le wha moenga lea, o le wha lia lea o Yesu o I o le atua. Up until now, le taimiro tala noa tua ia te outou, o la lawe le o tali tonu tangata Iutaia, ma tangata Israelu o Yesu o I o le Mesia. Amen. Mea nai ala ina tala noa paulo le tusia Roma foi mai, sa sili ina ani tema o ia, ina ia mawhai ona whaaola ina tangata. Fo me tala a paulo sa sili inga, ona otina ia pe ani tema, ina ia mawhai ona ilona alofa I tangata Israelu, o lana ave ei folanga. Ma ave ei, aile mawhai no mai le whaatua tuanga whaatau ia Yesu ke riso. Mea na wala ina ti ngā paulo, foi mai, sa sili te auna oua ani tema. Ono o tangata nei, tangata Israelu, o tangata o lai eile polo misia le atua ma wha manuianga ma folanga le atua iai, tangata Israelu. Ai lato te leo mai wha atua tua ia Yesu.
Lātou te le o iloa o Iesu le Mesia. Lātou te le o iloa fo o le atua. O ila, e pe o tuaina, e toso mai e le vaenga le alina tā ua ia tustusinga nei e te whaitau tua. E whai maritala tuspa ia. O whaatalitali atu, i le whaatua po le whaamoe moe, e manu i ai, o le whaalia leo le pupula o le atua sili ese, o lo tātou whaaholo Iesu ke riso, o le aso lea. Whato ai loa e tatonunga o mamatangata uma, o Iesu o i o le atua. Le ka ke pese ko ke mingi o lai wa itanga te tonu e fo me o Yesu ele o yo se tua o yo le perfetta e ni se fo mai o Yesu o Yesu ele o se tua o yo le perfetta o le aso lea e fa mai nai o to uma e fa mai o le perfetta Yesu ma ko i mai le aso lea ina ua sau Yesu ma ta tu pa ia oni o to mai le aso ye e sau Yesu o lai te tu watu o ye te lo o yo le tua. Amen. Mena le nau tu spa ia fo mai o to lo le mea moni o le mea moni mai Yesu o a o le upu moni. I am the truth. O a o le mea moni. Amen. Ele o Kevin o Yesu. He is the truth. Fo mai o to lo o le ala e tuli lava e o male te minei ele o lo ona na sau Yesu o le mea le ale na mali e fai tau tu spa ia. O te le lo ia o e po e fai tau tu se fa alinga po o umalu fai tau tu se fa alinga. A e fai tau le tu se whaalinga na e wa ai la ia o le matau tia i o meo le a fai e le atua. Foi mai ea, i le ungo lau langi la kango au mai lea o le Jerusalem fau mai e sau mai lungai le langi le la foi. Le Jerusalem fau wina le langi man lau langi o la se maka ukia. Ai a e wa ai le teimina sau o Yesu le lalo langi. Amen. O tō wa aile amatanga o le whainga i le atua le fōwhanga, whetalai le atua iai o le makau ki o mena whai i le atua. Whai mai ina ua o mai fo i tangata Israelu, whai mai na tango le atua wa vai le sami. Ma vai le sami maka uma Israelu mai kupiko le vaenga i le atua le sami. Right? Ai sa vavali e, whai mai sa iai lea, le afi whaani utu, ma le au whaani utu, e mua i luma. Se vai le matau ti o mena whai i le atua. O mea i e te iloa, o le atua, na te mawhaina whai so se mea. Ina ua fia ai fo i tangata Israelu, kai au uma, wha se furu kausanga, ngā leo aku ai whafo, palalasi mai le mena, sau le mānai mai le langi. Pau alako mea whai, o leo e kufa mai le mānai, wai mea whai e le atua. Mama kua i wha maka e le atua, Israelu lea, le mānai ai sau mai le langi. Maka ukia. Ai ina ua sau Yesu, amen. Foi mai o i o le atua, e mela le ala ina uwa tua le vaenga lea. E se le mali, e sau Yesu o i o le atua. Ai le itango le atua ta tala le langi vo i lele. Fa ai kuala lua mai ngelu vo i lele. Ai sau se ka avale vo i lele, sau se ka avale, ngu afi vo i lele, sau i mubu, mangi afi, mangi, ai fa ai kuala lua mai ngelu, mua mai mi ka ele, sau ili le pu, ai sau se ka avale momoli, mai Yesu lalo langi ngi, wai ma fai ele atua na fai. Yeah, he can do those things. Fai tau tu sia, kenese fai tau numar whaalinga, fai tau tu spa, ia nei vai laia, e ma fai ele atua na fai. Right? E ma fai ele atua na fai loa malalangi o Yesu leo wasau. Yo tau tali tonu o ia o le atua. He can make those things. Ai mama ko ma fai ele atua ku mai ele uro le atua fo le si tu lo. Tu mai fo fongo le atua mai lunga le langi fa ali mai yung fo ringa la langi fo le mai o le atua o Yesu le la alu atu. Yo tau fa atu ai. La le mena la ina le fai fa pe na le atua. Le sau o Yesu la langi. Amen. Le ai mase sina iloa. Ono o le atua, o ia o le atua o le whaatua tua. Mea foile na laina, na saua Yesu alu na amata mai a ia Maria. Ina ua latu le angelu fai ai o le ato oe, whanau mai le tama. Na amata mai lava ina. O le whaatua tua, o le whaatua, o mea umalava, na whaia umalava i le whaatua tua. Na whaatua tua Maria i le angelu, o le ato o ia e au noa masitani. Right? O le whaatua tuanga fo o Maria, na mafuina tō Maria. O na amata mai ala ina. Amen. Ele o ilo ala le toa tele, le sau o Yesu, sau fo ila Yesu o la laulangi, fo mena tu sia Ioane, sa sau o ia i le laulangi, aile isa fo mena sau o ia i ona tangata, aile ilo ai ona tangata, la tu tele tali ina fo o ia.
o le ala na sau Yesu sau le atua o le langi fea lo lua i sono la langi le ima se singa iloa ina ua maliu o le awala na faia Yesu ono le awala o le whaatuatua na ola fo ila Yesu le whaatuatua e alu ala Yesu e alu na sau Yesu ola i le tino o le mea na tātou lewa aia le lau langi le nei e le tātou te le iwa aia le mumu po le malama o le atua i tua le whenga inga tua i le atua le na ufa matalaina. Whai mai o ie la e le malama e nofo le malama. Whai mai o mea le umai mai le atua o le malama. O le malama la lea. Ina ua iai Yesu le tino e le iwa aia tangata o ia o se atua sea. O na saola o ia i le tino o laito tonu le malama. Ina ua whanau mai le pepe. Na whanau mai Yesu o ia le pepe na si e Maria. O ke rei ropo le ale mea sai le mafau o Maria. Au te ilona si e Maria molona tatonunga. O lea tua lea. This is God. The baby. Leo si e Maria lea tua mai. Uso o le va aina Maria na iai. O le pepe leo te si ia. O le pepe leo ia o lea tua na whaia le langi mana langi. I le va ainga lai le tino. Just the baby. O le pepe le tino. Ai ito tonu o Yesu. O ia. He is God. To tonu o na nganga o la ito tonu le atua o le atua na whaia mea umalava o ia o le atua na nofo le malamalama. Amen. O lea la ele iwa ai la sisi o ia Maria le iwa ai. Na wha atua tua iai. Ai le iwa ai. Ele iwa ai o susulu me le malamalama le na. Ina ua ola fo i Yesu lalulangi na fia ai ma fia inu o la lava na ola pe o tatou. Amen. E o fo i pua nga. Na e tala noa tusi pa ia fo mai le tala tusi ai fo. Tōra tusi e peru. Amen. Tito e mati fo i upu lea ai. O si ita tawhai tau pe wha uma ima huri to ia fo mai. O wha atalitali atu le wha atua tuanga e manu ia ai. O le wha alia leo le pupulo o lea tua. Sili. O lo tātou wha aola o Yesu ke riso lea. Amen. O le wha moenga leo tātou uma. This is the hope. Tātou uma le whaatua ia Yesu. Paua leo le tātou whaamoemoenga. Ono o le aso lea. O le asau a Yesu. O lea le o upu mama kalaka ngaka e whai mai ele aiso tātou o tua whai mai o Yesu ele o se atua o mea umaia. O le aso la lea. O le a e ku wa ima maku ai e tususu vodele. Inga ua sau Yesu. Ua matua ia. Wha mauti noa ina ma wha ato o toa ina lo wha ato o tuanga. O ia o le atua. Lea lai tano ai o tatonunga leo Paulo. Tatonunga leo Peteru. Tato au apostolo uma. O lato tatonunga lea. O le wha moenga la lea. Wha moenga lea o Yesu. Fo mai la ia. O wha atali atu le wha atutuanga e manu ia ai. O le manu ia le tātou tano ia ai. O le wha alia leo le pupulo o le atua sili ese. O le tātou wha aolo Yesu ke riso lea. I le teimi le nei. E tau le iloa le lalulangi o Yesu o le atua. Mea na ala ina whai a Yesu. Lana lato te le iloa o le atua. E o tangata iuta ia. La la fo i lato te le tonu o Yesu o le atua. O le aso lea. O le a wha alia iloa. Ina ua sau o ia ilona pupula. E le iwa ai elo na auso o na whaato awa ai elo na auso o ilunga o le. O le maunga o tau lua fo le maunga le na li iua Yesu ina ua alua e Mose ma Elia. Le no wa ilunga le maunga. Le na fo mai na li iua ilua la Yesu ma susuru lo na malama. Right? O ina lana na wa ai Yesu i le anganga. Ina ua liu Yesu i le anganga sui mai le tino ai li ua i le anganga na matua iwa ai le pupula malama o Yesu. Amen. Na iloa ina o ia o le atua. Right? Ina ua toe sau Yesu le tino na toe liu Yesu i le tino. Amen. O lea la ele iwa ai e tātou o le na mori mau i Peteru. Na o sina vaenga la na mori mau i Peteru. O le aso la lea. O le awa ai e lo le langi malau langi. I lea, i le saunga o Yesu, o le amakala lo le langi. Ai sauro la Yesu e lo umai ka ngaka foi mai e lo umar te me sauan. Amen. O le aso la na, that's the hope. O le whaaola la na, foi mai la ia. O le saunga la le Yesu, e se lon tau, foi mai la ia. O le na foa ina mai o ia e ia mo i tātou. E taungi o la i tātou ai le sori tū la fono umalava, ma ia wha mamaina mai e ia e whaimona o lona lava nu, e ma ele ngā i ngā ruenga le lei. Sau Yesu e watu tangata, o e na wha atua ia te tangata ia na ia whai ai le taungi o la tangata o laulangi na wha atua ia te ia.
e le whaamaina la o i le aso lea. Mea nai le nafu metala tusi pa ia awana i whaama, awana i e maa i le aso e sau i le li. O e le te whaelua i ma e to anga i le lotu, ai o na sau Yesu o i o le tua, e te le whaatua i ke maala le aso lea. Le aso lea o le kua kele o le au loloku e maa i le aso lea. Kua kele o le au whaifusiua, maka ngaka e la unga e maa i le aso lea. Ma ofo i whai a ongar kusipa ia, o le a maa i le aso lea. Ai sea, ana me whaiana e tano tusipa ia te le whaatua ia Yesu. A o le aso la lea, o le asau Yesu, o le a kua kele le au maa i. Le au mama fu lele ina ua sau Yesu e lato te le whaatua iai. A o i lato umo e na whaatua ia te ia, wa ia vato i le manu e ta ui lato whanau le atua, fo mai o le wa ia i le alo, wa ia te ia le ola e whaavau. Amen. Ioane e toru fai upa toru ono. Fo mai o i lato umo o le wa i le alo, wa i le ola e whaavau. Amen. I to toru mo le tusira e peru leo te fia dua tuai. Amen. E peru o lona mata upu e. Elima. Amen. Al vaenga nana utano tuai nei fa mai ia oli le fa moe ia lo oli nei ia taulo lo fa moe ia Yesu. Amen. O ina ia le oli. Te oli po ani lo itau. Lai te lo lai soifua Yesu, lai soifua le le tu e ona le ola umalava. La fo ia lo fa moe nga ola te fa moe lai le aso le. E ola la lo fa moe nga. Amen. Ole, mainga lona lua, o lo ta ua le tuspa ia. Foi mai, ia oli le wha moe, ia Onosai le puapuanga. Amen. Mainga lona lua nau te fia tana no ai. O le Onosai, ono le tātou sa valinga wha le anganga, e le o minimilia tātou pe no tala noa fo i le. I sio tala no ta ua tātou prokalame vai aso o sola tala noi fo ia Josefa ia malana sa valinga na Onosai ona puapuanga no uta ua se foi upo te le fasino atu ia te o tolu mela ia no fa to Yesu na ia o ina le usitai I puapuanga I mea na safa I le olanga le nei fe upo I vole po fitu fai tau mo fe upo fitu al fe upo valu lo fita no fe mai O ia le nei sa te talo atu I ona po na tino tangata mai ai. Ma ai o iatu maletangi tele ma loi mata I le na mawhaia o na whaaola ia te ia nai leoti. Na whaafafonga ina foi o ia I le mea na ia fefe ai. Amen. Hallelujah. Fumeno fe upu e valu. E ui lava o ia o le alo a o mea sa ti ngā ai o ia, na o ina ai o ia usi tai. Na tano ia Yesu, foi mai e ui lava o ia o le alo, a o mea sa ti ngā ai o ia, na o ina ai o ia usi tai. E le I special le whainga e le atua o Yesu I le lalolangi le nei whaapea le ini puapua ngā mani whaafita uli. Na I loa fo ina ola Yesu I puapua ngā, ma ia o ina ai ia usi tai. Pei lava o oe maa o I mea nai tutupu I lo wola malo soifua, sa ola I fo Yesu. Amen. O puapua ngā la, le tātou te whea ngai ma tātou, e mafua on talo, ma tuspa ia, on o Yesu na ola uma Yesu le olanga le tātou te olai. Sa o inana I loa Yesu, a o hina, a fasi foi upuna I lunga. Na foi mai na tatalo a Yesu. E te maua le tatalo le a Yesu a fei te fi lo po fe le mele talo tu spa ia le. Tango fa maula le te mine. La talo no el salamo se laulua lua. Right? Le fata o tu si le fa pe o ia le nei sa tatalo atu I ona po na tino tangata mai ai. Ma ai o yatu ma le tangi tele maloi mata I le na mawhaia o na whaaola ia te ia nai le oti. Na whaafafonga ina foi o ia I le mea na ia fefe ai. O le ale wing o le mea na fefe ai Yesu I. Fo mai foi o Yesu e le fefe. A le foi mai le mea le sa fefe I. O le mana I o la wha liu sa o mai ia te uwha apea nisi mai ngā fefe Yesu le oki pe ngā fefe Yesu. E iei le mea na mana o Yesu na tatalo Yesu awana I tupu. A e whaitau I tu o le tusi a le salamo le nā wha amau lalo salamo e luas fumanua. Na na whaia Yesu le tatalo o le atoanga le nā tatalo Yesu le na whai lungo le a.
I lungo le sa tauro. Na tango leo ai foi, o tu stala oto mai na o lea, na o sina vaenga o te talo o Yesu, ar kakalo a koa Yesu lungo sa kauro, e ke mau i kua kusia salamu e luas fumalua. O inana i ele foi upule le afu, le tatalo le na fa tatau le Mesia, le sa quote Yesu i lungo le sa tauro. Amen. Hallelujah. Na lai tana noa Yesu i nai lungo le sa tauro, ma fai mai lo le tala Yesu, ia lave ia mai o ia mai uli. Ia lave ia mai o ia mai ta ifau, ia po ili a uli po manu. Ma fuona o le mele na fefe ai Yesu, le tano tu spa i, se isi te imi tatu o tano i na, o le tano tu le vaenga le na. Na ma fuona fefe Yesu, ona o le to se te imi lave fa asa tauro i se tangata, right? E umana fa asa tauro, ona au mai le wa ave i tu o pa, ona wa ela i o manu po uli wa ai le tino. Wa aile tino tangata le na ave i tu o lea. Le na ave i tu o le, o tua pa e lana i le mawhai, ona tanu i to tonu lea, o le whanua o tangata i utaia. So tangata malai ala, e ave i tu o tua pa. Le te tu whai tau tu spa ia, o tu na maleanga la vanga, e ave i tu o tua pa. Ai a ave la tangata i tu o tua pa o Israelu. Ono ane la i o manu i o po uri o ane wa ai. Ai le tino o tangata. Lea lana musu Yesu e o ia i po le mele na fefe a Yesu na tatalo a Yesu i lea tua auana i tupu ia lave ia mailo na tino mai uli. Right? Ina ia auana i ave tuana ona ia le faa moe moenga o Yesu. Ina ia ave lo na tino e tanu. Ina ia toe tu mailo na tino. Ina ia vaai umama ia mawhai ona alu e faa iloa lo na tino i tangata. Ma faa iloa ia ua o ia faa to ilaloina le oti. O le mea le nana la ina tatalo Yesu a e faitau atu la i a e tau du fasi foi upulea a tonu e fa pasi lau faitau a ke le yo fasi mea ka aki e konga le tatalo Yesu salamu e lusu malua alu e faitau na eva aila ia na fa mai Yesu o faitau o uivi. Amen. Na e faitau Yesu fo mai o lunga sa tau na ia faitau o uma na ivi. Fo mai nei talo fo mai lo tu wai ai se awa e tu la fo e ya tau o fete mo o foi upuna te mo tu salamu lus furu e lua na e tala no a Yesu i le vaenga le na o lana tatalo a to ale na i lungo le sa tau ai wo oto mai le tu stala na o le vaenga le na ai tu ono Yesu la lungo le sa tau ono o salamo ia na fa tatau ya te ia o tatalo fo ia fa tatau ya te ia la fu na ta ua tu spa ia lan ta talo na fai i lungo le sa tau na la te mo ai le mafu anga ia na foi mel tu spa ia foi mai o ia le nei sa ta talo atu i ona po na tino tangata mai ai la tala no ia Yesu malan ta talo le na fai ma ai o ia tu ma le tangi te le maloi mata i le na ma fai ona fa ola ia te ia nai le oti ta talo i le tua Fumaila ia, na whaafafonga ina fo o ia i le mea na ia fefe ai. O le ale mea na ia fefe ai, aua na i whaatau nu, ia tau nu uma mea uma le sa tauro. Ono tau nu unga, o inana ngata ai lea, ia le tala no tu spa ia, o le sa tauro. Mali o Yesu malona toi tu. Aina ta tala o Yesu, aua na i avea o ia i tu o tuapa, e ai e uli. Right? O na te motu salamo na a o lea lola tala noa i lola i tu spa i le tatalo na Yesu foi mai lo foi upu e ui lava o ia o le alo a o mea sa tinga ai o ia na o a o ina ai o ia usi tai. Amen. O la lava ti nga Yesu ai le mafai ele fa pe Yesu ele se mena le mafo Yesu fa pe ia la we lo ele a ko le la ave ku o la ai lo ele a ku ala fu fuanga fa ka mu o fu fuanga le to no o la fo ia na talo Yesu ia aua ne ave lo na tino i tua. Amen. La lava na talo Yesu e fa tau nu lea ele fa pe fo mai la ka ngole ku fa ka mu la upu. No, na ta talo fo i Yesu le upu ale tua. Ina ia mawhai o na whaatau no ina. Amen. So, whamaila i o whai upu le eiva. Hallelujah. Whamai, ua wha ato ato ina foi o ia, o na avea ai lea o ia matupunga o le ola e whaavavau ia, i lato uma o usi ta ia te ia. Hallelujah. O Yesu la, o mea uma na whai Yesu paid in full.
Amen. Tongi atoa. O ia la le na mau au mai tātou. O le manuia la. O le manuia o Yesu. O le mele ala ino o whai atu e te le manuia ni au ngā ruenga e whai mani me te whaia. E te le sao fo le ola e whaavavau. E ala na e sao le ola e whaavavau ono o tu ulo whaatua tuanga ia Yesu. Lena tātou tala noa i fo ile tātou Bible study lena umatu. Lena utala noa i whaamasinonga. Tu sa lava pe e te ngalue le laulangi nei. E le maua sau tauhi. Iau ngā ruenga. Ai e te sao ale ola e whaavau ono ro whaatuatua ia Yesu. E mawhailana e sao. Ai whamatala tu sipa ia. Ma kua ngā mō su a ka ua. Peo ka ngā uia kule awhia. Le aise tauhi. A lai te sao. Whaftai lea tua e liso lai te sao. Amen. Pe a maa paua me ia sao. O le tā ua la o le sao. O le tauhi le ngalue tuai. O manu ia uma. O la ia Yesu. Amen. Wa o le ala upu moni male ola. Praise God. Hey. Le ala ua tala no mai. Wo le whatever I from the scripture. Le o Yesu fo ina popuanga. Amen. O ta ua foi. O la fo in kau wa o kau kala Yesu ia na o la o yo le tino. E le special la sa o Yesu ese fo le pena sa ola sa o yo le atu ese lau pasene o yo le atua. Ai fato ai loa e tangata leta no ai o le wha moe moe ngale na whako aka kova ai lo le asonga ai sau lo Yesu ai vai le mama o le au mau mea o le au miliongea ka ngaka fu i lele ko ai ento tele fu i le au mau mea ma au miliongea o lai wha tua ia Yesu au ka ngaka le wha tua lai wha moe moe lava o le mea na la ina whai le tala Paulo ia Timoteo tono Timoteo mo Timoteo e ono na whi upusuma fitu e na whi tala Paulo ia Timoteo ia e matua fautua atu i le au mau oloa aua ne ia wha moe ia la tu oloa a ia wha moe i le tua. Ia, tala Paulo rea lau whai a Timoteo. Lau la unga lea, makua whai e ka ngaka ia. Aua ke, ua lau wha moe ngai ia oloa. A ia e wha moe i le tua. Amen. So, o lea lai tano, matus pa ia i, wha mei te Onosai puapuanga. Hallelujah. Onosai puapuanga, e tā uolo tātou wola Onosai lei puapuanga, onei, tono tu se Ioane. Amen. Ioane o lona mata upu e. Hallelujah. Es fulu ono. Ono sa i popuanga. Hallelujah. Fai upa ton. Fai mai. Ua ofa ia tu nei mea ia te outou, whitalai ngā Yesu. Ina ia outou maua le manu ia ia te au. Hallelujah. Hallelujah. Fai mai o le naunongo Yesu, yo tātou mo le manu ia te, le manu ia o ngaia, le manu ia la ia te ia. Pe o no wha o ngaina, le whaata i te inga se aso, pe o hau malo to lua. I to tonu o lo a inga, e ia manu ia o hau i tonu o lo a inga po o lo whaasino manga. Ia o aula. Ia i tutono le mātou a inga e iai mo meo whanua, e iai mo meo, o le tele i o whanua e mawhaino o walu whao ngā e pule au le meo kere whaila o maumanga. Ia. O le tele i o whaamanu yanga o leo te maua ono o lo utupu anga. O mo meo whanua o mātua po le lainga le ia peo pefu o oi atono ia ise tupu anga te rua e oi ia e tele ni whanua o le tau a inga mani wha manu yanga masta mau a inga o lo a inga le naitu o nā lai whai ia e whai ngoino o le mea te a o manu ia o oi wha pēnā fo i la au i le tino o lo tupu anga e ia la tau whanua fo i e o la lai ma whai o nisi o tausonga ia la vai pule ala kou le meo e whai la ko maumanga pole ala var ke le o isi lo falo ko o fia afel te leo o la tau foi fanua la to so ai e fai la to maumanga i sa mo o le tal no au o no fa manu yanga o le matou au nga ainga lo te ton ina ua sauna lo to lua o lo to lua o ia o le o sau fanga fo ila lo to lua fa manu yanga umane ona sau lo to lua o manu ia o ia ono wa ia polisi fo itu o manuia uma o fanua o lo to lua ma manuia la to ainga fai o la fo o entitled ai po o manuia toi mau o no fa manuanga nei o no le o le ngafo o lo to lua
Whaapena o lo ngafa ia malaua ia tatau lewa manuia mai ai lo to lua. Whaapena fo ile ekalesia. O Yesu o ia o le alo e to atasi o le atua. O ia o le atua. A o le ekalesia o lana mana mea. O le ala e nofo le ekalesia mamanguia o le kele o manguia entitled i ai le ekalesia. A o le ngei lava ea. O entitled uma le ekalesia i wha malolonga. Entitled uma lava ia i wha manguianga kau kupe. O mea kau kamau a inga. E le polonga la kanga ngei o le ekalesia. Ia. O le tele o wha manuianga wa umana tutongi Yesu. A ele o entitled ele o loa ele stangata. A wa umana tutongi Yesu le tau. O whaamaruianga umana, le tano Yesu i fo mai. Ua o whai atu nei mea ia te outou. Ina ia outou maua le manuia ia te au. Le manuia la ia Yesu. O no lona ngafa. Le ale manuia. O ia o le atua. A whai o ia o le atua. Fo matala tu spa ia. O mea uma. Everything. Mea uma. E le skama kiki ngā ngofo a e lakule sianga wo. O langa wo la e mau mea lana wo. Me kala langa wo i kenki le vai. O lo ka maori kele yo ang kupe. O lo ka mai le fare kele ala le kumai o. Ala fonga fare koru fare ai. Ala si a. Kama ho i 4 milion ar kawa. Ai mal mako swimming pool. Kele o mea ma lo pa ma. Oh yeah, manga ya. Mai vai. O lo ka ma fu kele yo le manga lo ka ma. Ka se manga lo ka ma. Ia. Mai ko kala ka mi okay wale manga ia kele me aluka ma mai pe nga fo luka ma fo foi langa valele o vai le valele la lele fu ngole yo valele fo la luka ma fo yo ngal valele ki okay manga ia sole kele si o ma ia luka ma kele nga fale kele nga valele mai o fo luka ma fo langa va la po ala e ngol sami kele yo langa va ala lo mereka mi ia ala ma kele yo me aluka ma fo mai lo markala kinki kile i langa wo le vai yo luka mala ngai kele anga fale kele anga va lele kele anga anga va fa mai lo kala ka mi ai la luka ma fa mai ia o luka ma we va ia kule sami la fa do i lunga va luka ma mai i o luka ma yo ngara sami la fa do luka ma we va ia kule pala la ku lunga fa luka ma mai o fa ngua a ko me umala luka ma yo we va ia ku mo me la fo o va o la me umala me lo fa ngua la lunga ma manga ma pa po yo luka ma mai o luka ma yo nga umma me la o ina luka ma o luka ma le ku ia o nga o le kala nga o mea umma o tatu ta mai ona amen o le tatu ta mai ona mea umma o le aso la lea e toi fo i umma i mea umma ya te ia o le aso lola nga ele ko yengi kua oi ngai kala ngol ku spa ia ele ko ya e ka o ko fa akase lili o nga male mamoi le luko male mamoi ka o ko fa akasi ile aso nga o le aso fo le na e ma kua ile ai mangi kua oi o ngai me ka ko ke si kua oi le ka ko ola ngi o langa le ngi me nga ka imi ai ole a sau e lor tātou tua o ye o ngā mea uma e lua ko ma Kevin oka o laku ro ka mi mika ko i maka ika o lo ka mai o ngā mea uma ia sa o lo ka mai o ngā le sami ngai whairua e runga va ala ko i ngari o lo ka mai o ngari le afu le langi ngai le va le ala ko i ngari o le aso la lea o le tua le la tano Yesu le manu ia mai la ia e maua fo i o tou e le pua ngā i le lalulangi hallelujah fa me mo tātou le puanga a la ile manuia na wo mana promisi mai Yesu i lunga ai fa mai Yesu e maua fo i outou e le puanga i le lalolangi a ia outou loto te tele ua o manu malo i le lalolangi haleluya uma mai Yesu e ua ko ke popole fa upu Yesu fa upunga fa pena e ua ko ke popole o umano manu malo lalolangi o umango ko fa akaua mai lalolangi. Because that's pretty much on the mena sau Yesu e whaatau. Na sau e whaatau watu lau langi na toe, paid in full, the price a toa. Ma Yesu wa uma lango kongia. Uma no whaatau. Lea lai, o le aso le tātou te va ai, o le a whaalia ilo, le tātou te look forward. Me la ia, ono sai puanga. O le tala Paulo le tusia Roma. Amen. I le Roma lona mata upu e 5. Fa mai le tala foi upo tolu ma le fa. E le ngata fo ilea
A ua tātou mita fo I le puapuanga, ina ua tātou I loa o le puapuanga e tupu ai le Onosai. Hallelujah. To a tele o nisi o tātou ia tatalo I le atua le atua. Au mai le Onosai lo loko. A e mana o le Onosai, ia au e ke popole, fai ngofia le kari, ia e Onosai langa le fuila, avaku puapuanga I lo wola. Ona e pau ana o le mea te maua I le Onosai, o le avatu o puapuanga. Pe a e mana o e tupu lo Onosai, ia, no winga o le a tele atu lea, ia le puapuanga e ina ia tupu lo Onosai, o le a foi. Ma tua foi, faith comes by hearing. E tupu fa atua tua tau longo longo. A e tupu le Onosai puapuanga. Right? Tu sa o lo fa tua e tupu ina ua utala no atu. Ma fa longo e utalinga, ma tupu ai lo fa tua. A fia tupu la lo Onosai, se ia vatulani puapuanga ina ia tupu ai lo Onosai. A faila te mana o tupu lo Onosai. Te mana o tupu lo Onosai. A fai fo e ke musu I puapuanga, au ala koe kalo I le atua le Onosai. Ia, lana tupu lo Onosai le puapuanga. Amen. Whamaila I o tala tuspa ia. O le Onosai e tupu ai le mautinoa, o le mautinoa e tupu ai le faa moe moe. Hallelujah. O le Onosai e tupu ai le mautinoa, o le mautinoa e tupu ai le faa moe moe. Hallelujah. Vi ia le tua, praise God, eh? Hallelujah. Mosi nā mea o ngā mo I tātou, au tātou te nau le tua. Au mai le Onosai lo loto wai mafuana e tatalo I le tua. Ono laua ki ngā se mewa e ki ngāi. La laua e Onosai ya. Ke o fsini mangi Kevin. O le ala se kalo e whai pia. Tatalo I le tua, au mai le malosi. Give me grace. Au mai le malosi I can go through. Ina ia mawhai ono oua. Overcoming of mentala just pa yo te mawhaia mea uma I le whaatasi mai o ke riso ia te au mentala Yesu ia Paulo. My grace is sufficient for you. O lo ua lofa tu noa ua lava matutoi yo puapuanganga I kwhiangai ma oi. A ua lai tutoi te talo I le Onosai lana e tupu ai ea. E sau le Onosai pe a sau puapuanga. Ai mana o lai au nei toi tupun puapuanga e toi. Au e toi te talo se Onosai. A ia e te talo I le malosi mai le tua po lo na lofa tu noa. His grace is sufficient. O le malosi le mai le tua e te go through, right? Amen. Hallelujah. O, na vaenga lo na toru na tano me le tuspa ia, Finafinau I le tatalo. O vaenga I o lau sa valinga Olioli le faa moe moe wa ave sa o au matatu I luma le mela ia Yesu wa eva ai mamao I le sa o Yesu. Lo faa tuanga umar nei e le faa maina o I le aso lea. Lo faa tuanga o Yesu o I o le atua o I o le alo o I o le upumoni ma le ola. Lo faa tuanga umar nei o lai faa tua I pe fate ta inga mo tangata Musalemi. Right? Lai faa tua la tau I le awa o ngā Muhammad. Lato perfecta. O la fo ile ave lo lato fa tuanga tangata lea. Fa pena fo ila tangata lato te muri te inga ile ia pura. Ha? O tangata fo I pura. O la fo e muli o tangata ia o ngā pura ia. Ha? O la ave lo lato fa tuanga lato ta I pura. Right? Ia tu lo lava le fa fonga tato watunu. Ia wa u fai au kala fo ile sa o lava utana. A tonu lai sa o le mafuanga. Ai e tangata I to tonu o le tātou nofolo e nei. Wa ave lo lato fa tuanga lato ta o lato e karesia. Ia. Po ai lava la sta ia la tangola e mai lea. Auana ia velo fa tuanga pete tu ua le tangata nai tuor pulela. Auanga e ko ua I lunga e ke fa akua iai. Au e ke fa akua ia Kevin. That's wrong. Po ai fo I le tangata nai to tonu po se pelo feka maka ukia nga whaakua. Don't you ever put that person in front of you. Awane e tu ua e ave iso whaatua tuanga. Tasi al tangata te ave lo whaatua tuanga o ai. O lea tua. Heo o fo ia Kevin. You can respect the man of God. And whaina e whaalo iai. Ai le o so watua. Yeah. Wa iei le tangata, foi mai, ia, o mako pelo feka lea, o le mako foi a onga lea. Mena nā reina, sau Paulo foi mai, ua vai e le tino ke riso. Sa hoki a Apollo mo outou, na hoki Sila mo outou,
Sa whasa kaulo inga Paulo o penga. O le mena na ita i Paulo. Esea, ona wa au mai e tangata nei, foi mai, o maa kou kangaka, o maa tōle au sa Paulo. Ma le, a mai isi o fumi o la tōle o le au sa Apollo. O le utala no uta ngofi vai au na le atua, ma tu au na le atua i lungo lea, i lungo no foanga o le atua. Foi mai, o le mātou perofeta lea, o le mātou whaia onga lea, o na ita i lola i o Paulo na, se. Lana wa se le focus. Foi mai le tala Yesu i le fetalainga Yesu, foi mai o le whaatuatuanga, e tu usa o ia Yesu, o ia o le atumtumunga. So, o le o ngā tonu la, e respect au na le atua, ele o inko wakua po so wakua, no. Tasi ale ala na o Yesu. E ke le ui atu se perofeta, e te le ui atu se whaia onga, pe te ui atu se si, e te ui atu a oi le atua. E a pe no whamatala ina se teini o sola, e le mawhai ona e a tonu e le teini e te le o mawhai ona e tu oi mo oi. Pa wansa e te malama ima e loa, ona e tu wale oi mo oi wa amata, ona e tupu. Ona so se tangata lava e pepe whaale anganga, e na te wha moe moi lo na matua e whawhanga ia. Ai a e matua lo e malosi, au te toi wha moe lo matua, ai wha moe a oi a te oi. That's the whole point. For Maritala just but you go make disciple. Disciple of who? Disciple of Jesus. Ele I whai Yesu ia na uso o whangi la ko wa ia so. Ni so o pe kelu mangi so o. Ne ai o so o Yesu. Pe o Yesu like Christ. Amen. For mai na I o whai upule o le vaenga muli le o tanola I for mai. I oli le wha moe Onosai puapuanga e tutupu me lo tātou wola masoi fua. For mai te Onosai ai. Ono o ina e tupu ai le wha moe. Pe Onosai e tupu ai le wha moe. Hallelujah. Foi mai la ia, o le tusi lea, o le vaenga muli. Foi mai ia Finafinau I le tatalo, o le tusi a Filipi. Lona mata upo e wha. Amen. Foi upo ono marifitu. Foi mai tala a Paulo, le tusi a Filipi. Awana I popole outou I se mea e tasi. A ia whaailoa atu o outou manao I mea umalava I le atua I le tatalo. Ma le whaatonga a toa ma le whaafetai. O le tātou wola I le whaakirisiano, o lewa au mai le tuspa ia le mea whamei aua tātou te popole ai. Aua tātou te popole, a ia whaailoa. I se mea e tasi, anything. O le a lava, o lau marriage, o lau ngā luenga, o lau aonga, o lau pili, o au ai kālafu, o mea o malava. Ka mai mea la iki, mea whiololo, o mea la popo, o mea ua kekele, o mea ua kekele aku. Amen, o mea ua makua kekele. Ia, aua nei e popole ai se mea tasi. A ia whaailoa umai lea tua talo, o leo langa leo kirisiano, o leo te avatua, e le whaapea ua tala noa maritus pa ia, o na tātou ave mama ina la I o mea la tala noa mai. This is the word of God. Au maila na fautuanga, yo whaapea na tātou wa, Olioli, amen, I le wha moe. Tātou wa aia Yesu o le olinga leo tātou, mo le tātou oli sanga, ai le ngata fo I lea, fo me o I lātou o e wha talitali I lea tua, pe wha moe I lea tua, e wha fowina lo lātou malosi. A e wa aia Yesu ma le aso lea, wa toso lau wa aio, o le wha moe nga lea, ke wa aia ki ngā lavanga e vai, ke fialu ai le loko, ke alu ki fialu ke kakalo, ke le wha vai esea, langa lai ai le mea ta o le wha moe nga ola. Amen. Lai ele me ta o le wha moe nga ola, I tono le tuse Efeso. Hallelujah. Ono lai ta no ele tuse pa ia. Foi mai o tangata o le lalolangi. Ele aiso lato wha moe. I tono le tuse Efeso. O lona mta upu e lua. Foi upu e sfululua. Foi mai. Ona po ia sa le iai ate o tau ke riso. Te mi lai le iai ke riso. Reta no paulo I tangata Efeso. Ma tangata la wha atusa ia Israelu tangata o le polo misi. O lai ate I la tau lea. Le folafolanga lea tua. Foi mai tala paulo. Ona po ia sa le iai ate o tau ke riso. Sa tangata ese o tau I le sauninga o le malo Israelu.
o tangata ese fo'i I whea ngainga ua iai le mea na fola ina. For me o tātou o tangata ese e le iai ate I tātou le mea na fola ina. There's no hope. Ona e le iai ke riso. A tiu for meta la poro I lalo mai. Sa le ai so o tou wha moe. There was no hope before. Lei se wha moe. For me na ia. Sa au noa fo'i ma le atua I le lalo langi. Sa le ai fo'i le atua ma tātou. E sa le ai la tātou wha moe I le tuanai. A o Yesu lea wa iai le wha moe. I se teisi toi wha upunga o le foi upu lea. I le lalo langi, tangata o le lalo langi, e le aiso lātou wha moe. A o na maua le kānesa, o le ise wha moe, that's it. A o lo na maua lo tangata ia le lalo langi, maua I mai o le tino. Ia, o le ise wha moe, whai mai fo mai la oti, no hope. Ai a oti foi, e mau tino ai, le ise wha moe ola. Se oli. Right? A o tātou o tangata o le li, tangata o whanau o le atua, e iai le wha moe ngaola. Hallelujah. Wha moe ngaola. Le ala uto e tano, ma tu spa I e tofu mai, awana I papole o tau se mea tasi ia wha I loa o tau, atu o tau manao I mea umalava I le tatalo. O so se taimi lava e te mawhati ai I lau fō launga le taimi le nei. Te patau lai pe le wha moe. Onosai puapuanga, ai wha I loa lai le talo. Amen. O mea umai e so o tai umai lava I lau sāwalinga. A o e tau mawhai e te ausia ma ewa aia le aso ma le mamalu le a wha I loa lo mitanga. Ma wha I loa ke riso le te wha atuatua ai. Amen. O ina o le a ese mai ai, o e le te wha atuatua ia Yesu, mai le tangata lai wha atuatua I le Musalemi, ma le tangata lai wha atuatua ia Pura, ma le tangata lai wha atuatua I lava nista I tai o nista tonunga. Right? Lai ese lo lato wha atuatuanga, o le aso lea, o le a ese ia o I maloutu. Asea, na sa o le mea na e wha atuatua iai. Na e wha atuatua ia Yesu, he is not one of the way, he is the only way. Tasi lava la, o le aso le na o le a taula umai lea, le tātou wa ai o Yesu o I o le ala, o pumoni ma le ola, o lo mitanga le na. A o lau tatalo I taimi e te mawhati ai, so mele tala le tuspa ia, au alana I papole. Au ana I papole. A ia whai loa mea umalava I le tatalo. A o le whai ungo le whai upuna, man, le whai umatua I nata toi o tasi ia, le Filipiana e wha. Te mana o whamaile, a whamai, I le tatalo ma le whaatonga, a toa ma le whaafetai, me le whaupai fitu. O le manuia fo'i mai le atua, the blessing, o le whaamanuianga lea, this word blessing, po le manuia le I, man, e le ngā o le kelo ke mwhone le mawhakua, ka ngaka, ashu, a mele si, bless, ashu, mai bless, kusa e pe e wa, ave mama inga, ile blessings, vo ile le, whamai, ia manuia, ia pe ola, pe a, mawhakua ka ngaka whame o lala manguia. Ele aila ele us whamauianga le mea ngā. Ia peo le mea fōle le hip hip he. Mai ni whamauianga se lua. Hip hip he. Hip hip he. Ele o le whamauianga na le tanoa le whaiupulea. Nei o le manuia le tanoa I. O leo te tala noa I le ola he whaavavau. O leo te tala noa I le manuia o Iake Riso. Le na o tala noa everything. Mea uma Iake Riso. E ia te oi. Fo mai tala a le tamai lona tali I mau oa. Le afo le tala le tamai lona tali I urumatua. Le tala I le whata oto I le hui wha mau oa. Fo mai le tala a tamai lona tali I matua. Fo mai o mea uma hau o au ia. Everything. Mea uma lava hau. O oe fo I ona. Amen ea. Nalo, it's yours. Pule hei oe. Right? Whape na. O lai au mei na le ato o lea. Tu o le aso lea. O mea mai whakau ia Yesu. O hau fo I ona. Tātou fo oe. Le fino o lea tua. O le wha moe ngala lea. Le manuia na le talitonu le tano tuspa ia I. O le a e ma fau le manuia na. Fo mele tano tuspa ia. O lo o sili lava I mea mai manatu I ai. E leo ina ai o tau loto a toa mo tau ma fau ia ke riso. Who? In Christ. Hallelujah. A o neina e te talo ma e whaia ta I ala u whai meile tuspa ia. E leo ina lo loto o mea umalawa e ia ke riso. E aunga wha manuianga ia ke riso. Ono lea, o le manuia le na whai e sūra na au so. Fo me o le manuia ia te ia. O le manuia ia te ia.
Fo mai le tala Yesu le Yohane le na fo mai whaatua i le atua. Whaatua mai fo i a tau. Aua te whaatua i le whaife au. Aua te whaatua i le perofeta. Aua te whaatua i le whaia onga. Aua te whaatua i se taitai se taritonunga. Aua te whaatua i a Pura. Aua te whaatua i a Mohammed. Aua te whaatua i a Kevin. Aua lava te whaatua i se tangata. Fo mai e mālaia le tangata e whaatua tangata. Pe wha moe le tangata. E mālaia. Le ale mālaia na, le afi. That's, o le mālaia na, reta no fai upule na. E mālaia tangata e wha, o le mea na, reta no tuspa ia. Ia whailoa mai a te i tātou. Whaatua i a keriso. Everything in Christ. Au foi te whaatua oi ia te oi. Ona nei te whaapea oi, le lau kango e kausi umar kula fongo, le lau kango e whai uma mea. I o waku i ese meo ke mika ai. Le ai, mai mauro kaini. Matatu spa ia. Au e foi te whaatua oi ia te oi. Whaatua i a keriso. Le mea lau umana whai e Yesu mo oi. Whaatua lo i ai. Pipi iro, e melo tala Yesu tono o le Yohane sumar lima. Fo mai a, o ia o le vine moni. O la umai pipi i a te ia. Now, hold on to Jesus. Po le ama le ale angel makangi. Au ngi avea o se la lai vavenga ngau. Se pipi i pe ia Yesu. Abide in him. Fo melo tala Yesu, abide in me and my words in you. You ask anything you ask the Father, he will do it for you. Fo mai na te whaia. Pe a e pipi i lai le vine. O Yesu, everything connects to Jesus. Aua la nei e a disconnecting o e mai a Yesu. O wa o le taimi la mai aru ese mai o a Yesu. Misi ato o e manui o leli. Amen. Ai o le manuia lea. Se o le wha moe le na. Hallelujah. Po le a loka whaerua i lau langi le ngei. Pe le eisa ka whaswhalawa le eisa ka kupe. Ai o le langi. Mena e whameritala tuspa ia e mātitiva. A wa o lo le langi no lātou tau i tele. Right? Tangata mātitiva. O le whaamanuianga nā sea. Langa leke ola i lau langi ngei le isa umia. O le langi o le kele i ola e laku fo mai soli. Lalo langi ali inga. Ke roska mamau o a foi si la salo ma le mau o. Le mau o le nga mika i langa o i lau langi. La salo fo mai nga aia. Ngai ko e a e uli onga papala. Ina ua o na latu na maua tangata na le manuia. Nga ola fifi le mu lau langi mena le na whaitala Abraham. Nga e ola lau langi nga e ola fifi le mu. Ma e whai ngai maranga nga e wha moe a oi a. Ilo maa losi mau o loa. Al tangata mativa lea. Fa mai a iau tau ilo olo iai le maa lo le langi. Lo iai lo manguia o le kele i o manguia lai ka akia mai. O le tātou wha moe nga le nā. Amen. Wo tau lo maa ua ile maa misiona ma le mātou a inga. We love the homeless. And, not bragging about those things. But we ngolau tala. Tele i o tangata lau langi e fia aima fia whehinu tangata fia whiola. One day. Mata si oi nisi o prokalame mai nai Filipino. Nisi toi ina wa valu se fulu tausanga. La vai whainga ruenga. Still work 7 days. 7 days. Whainga ruenga le tamalo. E vilila na wila ele whaakau wha moa. Ma ova le valu se fulu tausanga. I think 83. Halu astu ko inga le whaakau a. Nofo le si po. A ola e play le. So le. O kangi so ko lua. La fo o kangi ku maa ue fo ele lo ka alofa kur ko inga. Ai tala no lo le tua i lo to na so a. O le tala na fa i lo me le tua fo ile le a lau o lo fo fo ile le sko inga me mai mau pe ngai saka kupe mai mau pe ke le so ka fale mai ngi ko inga. Ai te ua tala no le tua fo ile le ia fa feta ia o ia o le tua. Ai se a me na te fa fanga i manu mo le mau. O le ma losi le ave le tua le tua ina le ele o le ma losi ko inga mo kwa maka ukia. O le ala te alofa i le tua ina. Ai o te le o whaafetaia le atua lai a vea le malosi le atua ina. E mawhai nei a whaia nei mea. E mawhai ana whai ngā ruenga i le matua lea. Ia o loka mga ku whale tino. Ai o le ngalua o le mana o le atua i le lalulangi atoa. Leo te whaafetaia e o ar tangata lai lunga le au wala o lai fia ai mawhia inu. E sa o lai fia ai mawhia inu i le tino. Ai o le malosi lana ave i le atua e mawhai ai ona ola i lunga le au wala.
o le mea le nā tātou te leo vai o lea, tātou te whaafetaia lea tua, I lona anga le lei, ma ana whaamanuianga ia te I tātou umalawa. Amen. E le whaapoiponga fo mai na tala ia, fo mai na watu ia, ai le itali mai, fo mai le tala le tupu, o e kāla I lunga le awala. Vai kangaka ngai lunga le awala, kāla I ele kāla, I lea, whaakaule, le wala auria le whaapoiponga. Pau ngā le appointment e le misia, there is a wedding. E iai ala whaapoiponga alea, ala whatu awha ia wā malana mana mea. E tau no ulawa le whaapoiponga ngā, le kake look forward e, o manu ia umalawa nā mo I tātou. Amen. Whaamanu ia le atua I lau sāwaringa. Nei vai aso ta I le atua I loutou soifua mo loutou wola, ta I atu I le anawa yaso I whi au mga ruenga, whaamanu ia I le atua I loutou sāwaringa. Le atua lo mātou ta mā whaafta I lau upu Yesu. O oio le ala upu moni ma le ola. O oio lo mātou watua e whaavavau. O loo whaatua tuanga, o te whaatua tua atu ia te o Yesu Keriso. O oe, o loo nei alii mo loo whaaola. O te taritonu, o te manuia I o manuia. O oe foi, e te tū mo au. O oe foi o loo manua papa, o loo ola tanga. O te maluai. Te wala au atu ia te oe mo o si itia o Yesu Keriso. Ina ia I loa uma e lau whanau I le lalolangi. I loa uma e sa moa ta mao whaalongolongo mai. O te hava ia te oe lo wali I mo lo whaola. Mātou te hava fo ia te oe ona o oe o le atua e whaavavau. Mātou te whaamamaluina oe. Awa o le aso lea. Mātou te whaava ai ei malu mātou whaamoe moe ola. O le a whaalia ai o oe o le atua moni. E pei ona nā tia I le lalolangi, e pei ona whaapongi sā ina ma le iloa le lalolangi. Ai o le aso lea o le a mātou mita hai. Mo mātou oli ai, o le a e whailoa ai. O oe o le atua soifua. O oe o le a lefa male omeka. O oe o le a matanga male ngata anga. O oe foi o le atua na e whaia mea uma. Le eise mea na whaia e le I whaia e la ua fio. Whaamanuia oe le atua le neiva yaso I whiau mga luenga. Lo mātou whaatuatua I tupu. Mātou te whaafo I le vi inga I la ua fio ono suafo o Yesu Keriso. Wa o le mawala au atu ai nei. Amene ma amene. Hallelujah. O le tātou upu le nā, e whaamalo se I fo I au I lau sa valinga le neiva yaso. I le rue mai fo I o le nganga o le atua le tātou sa valinga. Ia, whapeona alofa le atua I atoe, taita I atu loutou soifua, ia malo nei yola. Se aso mua, tātou wa onga, ia ma tātou Bible study aso lua ma stofi. Ai o se vahenga nā tātou pulo kalame, o te toi whaamanatu ia te oi o manu ia oma, o loo ia Yesu, e leo I seisi tangata. Amen. E ma whai na flow mai le blessings mai le au ona ale atua. Amen. E ma whai na flow watu le blessing ia te au. Ai o le manuia le nā, e leo se manuia o au. O le manuia o leo loo whapeona au ona ia iau. O le manuia la, o le manuia o Yesu. Amen. Wha manuia le atua ia te oi, ia vea Yesu, o sau wō mana mea, ia po sau wō mamai, le neiva yaso maso lo wola. Sava vali mai e le neiva yaso, wha manuia le atua, tātou tue wheilo ai. I le alofa mleanga leo le atua, I le aso lua, mo te nei, ke veno ruiva nei wha soi fuaia.